dum fie dum woche enye emma apenfo ene emma won ma nofo Adom FM Yenbo Nkommo Brenna son kaisa ene de yedi ho nkommo eye emma ene mema yemu hwan ena empamu agro no ye ne je ho na ye benya nkada bia esiso na edian na ma ebi ka hye ene ma ebi nsuso de bia asa wo mo no mo pe ana pa no mo penti na de bia wo mu bisa nya se ye ka hye na mum saa na de no etie eno ho nkommo ena ye die mensa aka na vi ewo efie ha ena menua ba jifa ensoso ewo ha ma menhya se enwo ewo menua ba jifa so oba papa bi ahofa adwa no na radio so anwumre na why fefefe san why is that good here mo akwaba na the efi boko de nyamia do be ho boko ne ho na adwo wo fi we de mtimu se ha okwa na ho bezia yehye Davi pachocho bai makasa mu no mame na ye makwaba empom te sein boko ne hwese de mo ho fe na akansi ani na me mitimi hu se ne mu bebuagu na na bedi de so na na kwaba na jo se nyu ba empom no ane sha wa hwe me ya wa betimi agina ani oh ma win dada oh sa me da se yes lady to first na so na de me de be fi me ma no so sanse de asema bom no so mba beje chenye wo na na bedi de no krese emema yes mpamu agro de bia bisa mbisa nchese mo pepa enye no kre adinter ese ema ne pesin ai man do mpepa je uhwima kai yesere a ema no be 52 na mema be 48 international say emema no e wo form 2% and a 4% and a mano meba Madam Jifa mami no cresa the pachanya no cresa wo hwa emma ne mema e ba ne mpamu agora e henefo no mani je ho po mo fa ne se world cup emema on the pacho wo mo na fa the world cup yo what the evidence particulars me bibia further and better particulars ebe back claim no nyabo trans no wa lupire no tuntem navi ohu ne say eye emma no na mope mema mnye me hu firi me referee emma na mope ana say emma no de tata mo emma ne pe wo hu sa wodo hu eye mfanto ho a ana say wabisa bisa na wo ka mi de mi ho ye mfato na mi hwemu a no say emma pepa wo ene na emma no ese emma pe be ma no nya support wa ha ene difaje so gina yie mamra menua be maso yese empemu agro emma obema ede nani ene hwe oba emma ne kondo no emma de ye tie nti so o meka ya enkenya yen na eyadan ena wo se emma mum ne pe oh nya ne sa ho nse emma so no de eyabra wona na ekeka asem no wo de odo asem tinanim no mutie baso nya ju tumbia omso mani adwuma pa manam kacho especially say usoya ahomache be 4:30 a se 4:30 esa be ma de se obu clock we mu clock ona asmesi esa so chibrems manam kacho sa amasa na wo problem e ba ne sa na so ba anya na so no de tie o ne ne hu ana ekeka ne to de eno de so sheda no nam ka se e ma no enye men nyina ye side of the world na ya Africa no anum say no okan no so wase ana say bi kra no soro ntem but other parts of the world near we are say abuchende oba ohia na offensive kra ebuwa lunch time was by indi lunch obo opa no aye oh opa so opa wario opa no wario say you know so what you say e bi atoda enye o asem that's when they say beto say we mature the beto I mean experience nti experience the best teacher nti e wo de no yes ano ye den oh say me na mia akod be ma me say me ma very outspoken and you come and say man no dey no maka hye kakra okọ kan society of frown say
no ba obu catch be ma say we here we dey na bia wase but you say e ma wo home nsi mema so na normally no so honam no mu dane sen say be bro say omo bo om nsa to omo nya atinka bebre mema so dey we always ready to fight yeah there say yeah middle of the month say yeah shall see you say you we shall not be why say German police yeah there be I alert etienu ti ma san so no but e ma pepa o and I say ye crew man thing so on ka crowd this say me be won so munya attentive be me be ani da o say oba no tell be ani nika sakra no nya bo kire kwan ya me ma no e wo so mo fa so hu no ye be ba enu so me mra me nua ba ji fa so na ne wo nya adwen oba pa wo se me ma pe e che e ma o yo ba e de ne ma hu sa me da se ne ma mi hu ne sa ne se studies kakra eja wan wa ko school abin kakra no wo mo ba ku de Tracy Coles ne hwehwe mu kakra wo ye no e kire se emema edwene se bia mpem agro ho de bia da no adeche bia no anya kura anju ho kura na enye once in a day wo mo na aboafo na adwe mu kakra wonya wo beyo same study US Florida State University almost carry out sa nhwehwemu no ehun se ampa emema ewo ha so like about almost say about 60 years and below no there any that could be anyone one bomfa na adwemu once a bofa na adwemu odwene die mpa odwen intimacy studies no tira che say wo de wo free book kum krogen na eba e kire say mema te wo no mo a enam wo mutiri mu ani asa bro kire tirin me ka na etwam ko na etwam ba bedase na vi wo hu say ema persex e chen mema sana me ka me say ma pe pa chen mema we de na ema hu de na ema wo gina so a wo betimi adi ho adanse esa so de me nua be man ka fa enim no ade no be man di beba ba yesi ye pa ni ope ade na nkasa no a obetumi aye ama ade na aye say ye bribi no e oba no so be man no pe na so oba no pe na emomo no ni kan koka na so otene be bi no be man de be wo so dia ene na enye obi na akuma ntwi boasi akona adiliti akwaje akire ma na bedi de sa na aba akire on se minya bande ato super pepe would you say what the hammer na bol that one super pepe na pampem nye nchim won asema na minya be ken enso ayen fon so kakra wo say mema no visually ya adwen atai to yani ena yani atai to ya him sabi oh sa nam kase yesese obema no mansa na ayi ni nyina be gira tie sanesa na ya setwom onom sakre wo ho ba on say utumi ana ability so be caution and am a decent or responsible man okay because remember you timi no ke utikese na mo tikito about tikito an powerful tikese no nti etimi control aha na wo yes sign be for the sake of omo hwe live on Facebook no na wo tikese na de wo tikese na wo so any sisi kungun na tikito an below na cha say de someone ham no e wo tre krobidin kro ya e wo ebremi na de tene so say de bia me catch ni pa ebrem she say me ma ya adwen be bia ye de fa adwen pa no moja na gina ho no ana na san ba yesisi no ti de say be man be bi sorry onim na yere onim ne ba no because when man control pe ni dia say satisfy me mame honto me ana moja ne ba na intrin so twetwe en tren a wo bi wo say na under pressure na happen say bonsam your ability to control e bia say wo office adwuma ma na say even bank what me wo be say yes na de na sorry na wa adwen akose minyaya ani na chese mo na mo pe yes say na pe o me kire say wo post officer someone for let enko ya postmaster nje ana enti say ye ka the intent adwen a wo ye tirim say ye nya sexa ye be ya na ye pa yo no ye pa de ye mawo na me cho say there be ye mea but dem cho say ye system inter make us so say o say me ma dwen wona me chen say ne bi ni do ba dwen ti o ne bi be ma na hefa na akọ na boju say
No, you. Body akono. They say a man must be ugly and fearful and have money. And no, a man must be ugly and fearful. And in the worst scenario, be smelling. No, but I say no. I can't say dusted. Dusted, and make I have money. It's only no account. But once I make up, you say, Oba Bema, or less than say, and if you have moms if you be 6 packs. The not 6 packs be any. There one sack. They are not quite romantic, but also did you grow? Not the sun and I'm and then an amount for Safari. No, too much some mope. Pede minkas yempe. Minkas yempe. But the man person na nyabo che. Jifa. Who ne say e man no mo de mo wo ho na se mema ne de be wo so de am so mo mfa nche. Ye mfa nche. Ani mfa nche but up na sa what obi na initiate why na initiate nya be man na initiate. Be man na initiate nti e de na me na me pe. Most of the time na Navi more than mema no. Navi merem. Kwan ben na man no mo fa so am initiate no. So de aminu abema na ka se be ma de o mo hwe ade a na asane abatikiti wa anim no. Oba bi wo ha man no so mo de no odi manana. O se mema wo tire bi. Akosi kuma, be akosi kuma. Eti we akosi akese. Akosi kuma. Ena ade no nim nyansa so ya akosi. Ena ade ni nim nyansa. Eti wo se kan ben na man no fa so a omo so ma mema no e de be wo so no. Ye Africans se de aye wo ai. Won so ba aye ni amasa na. Obi abeka se wa sei. Ba ma wo kwan bebre so. Wo be ma ni oba wo den mu a. Wo hwe yi a ye komu pa media se de ame wo ade no. E ma no na e pa ade no because se de aye no ye kan kra. Yes, man no be asenadia wadware bi a wabade no so pada no asenadia what be shada pan who is oboa wa shada se obeku ne to afa de no wafam ho ne ntale bi obehehye no se no mo ya onyi ntum se wo na wo pa ade no na wa hyeda hu a ho anas wa hu se ade no obeje no de kwan bia so de betata eno no wehu de amo kafa no entokwesi a ohun na ebi obi buefu ana ebi a enti dem wo na ana black me sa ho enti obi efu ya aka ana ebi ana de no so nya aka enti enonko but me dem I still stand say me say enonko but I still stand say e ma hwe de ana make no ka tra me bisa me ma fo wo boa ye nyia through your yes society from teenage puberty growth men get sexual arousal through a masturbation onim sa intino nyasa sa time no ohun oba o but onyi no adwen no already no is on sex but oba de entesa oba de no start with some intimacy be like opobi on ne be ya danfo e free adanfo no ansa onera bemben ni pa no ansa kadwe wansana ansa edie na bemu what you say ansa ansa no bemu wo enti no psychologically no bema no ono no de bia no age no sensi sabe empema gross word because fitting in puberty time no initiate and start here into there is no other catch me say bema oba peche bema no di nyi and I still a good swag what they call. We don't remember no sipo. Yenbo Nkommo nyabotre Yenbo Nkommo if you Adom 106.3 FM. You will live e wo Facebook enti uko Adom 106.3 a e won so be hunu ema wo mo ji achinye ne manso wo mo gitum se enokre so banyan ni na iwe ye kwan ye fa so ama bibia to otrim wo te awade ase na se wadwen se ukunu e na one ne ye sex a wo de boa na won fa sex no emwa wukunu eyema body no enche bia ye ne obenfo a waben ewo enam ma ne mema enhia ye ediemu no
yɛne bi bɛkasa ama ɔma ma yɛho afutuo medically sɛ yɛyɛ sex a ma ne mɛma ɛmfaso a yɛnya firim ɛne deɛ nti a ɛni kwan sɛ ɔde hyɛ wo tirim sɛ mekɔka ɔbɛkasa masɛe na wasɛe a sɛ wɔ sɛ ɔsɛe ma wo kunu obi na ka yɛ ɔsɛ ɔba wɔ sɛ ɔyɛ dwamanfoɔ ma wo kunu ɛnyɛ sɛ wokɔ akɔyɛ wɔ abɔnten so na mmom dan mu deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ɛna mɛma no nso so a ɛma ne de ba na mo tag wɔ mo gɛde asɛ wasɛe wokɔ pentiko wokɔ baasere wokɔ gye wa nyɛ ɔne kɔɔyɛ wasɛe a wasɛe wɔn na wahyia no nti deɛ ɔde ma ɔno gye som na gye enti ɛno ɛho ankɔmɔ ɛna yɛdi na sɛ mmaa yɛhyia a sɛ ya na yɛdi yɛ nkɔmɔ na na bɛdi dɛ wɔ mu a wɔyiyi mmarima na no enti ebia na wo asɛmisa bi apɛ sɛ wode ba wode kɔ Facebook Adom 106.3 FM hɔ no mu a yɛbɛgye na yɛakenkan adi aka na kae sɛ Adom Praise ɛba so bɔsome wei ending 31st August ɛne yɛkɔ akɔhyia Perez Dome Jowulu na yɛn nyinaa akɔ akɔsa Dinah Antwi Hamilton ɛba Sax Bossa ɛba William Mike Max Praise Pastor Kwame Manukure Kwaku Jesse mehwɛ ni shoe Edamireku beba ene Beneza Benjamin Eben enso so ebeba bi enti hye no so sa nwumere no nsia sharp na wo ho mekrampo de ya na mempesa nkomodi nkonwa besi ho sanse ye kwa akosa twa ye na ase enti wo ba mahwehwa akonwa pe ba bi obetimi agina no watimi asa enti no nso na chesa nwuntofo na hyase no mo ba stage sa many more ka ho eno kwa no manige ho enti Adom Praise ye behim 2018 de no eba so sponsors bebre ena eguso Yenbo Nkommo ene na yenko ahomaso na yene Felix Into sexologist eni nkommo sanse sex ena edi ho nkommo ena jebui mini abema Felix ishi ayache na butu hen meeting ke 12 years okay ene nkommo ayebo no achinya asori wa ha ema ne mema wona waben ewo edie nsemu omumu hwan ena ope sex ye kase obi a ono ne pe ena obi de ma no se nipa na ode obisa wo ne ho no ode ma no no so pa na ompe no hwan na initiative first hwan na woni tirim me that's me aba Saturday we di enka ye a natural thing so I work both sexes ni when you find say oba na say bema ni nyina emu na so esa say culturally religiously ya can sex ba kwa share that is ma sheni tino ama initiation ni nyina ya na memma ene say e hyase yes initiation no culturally no say oba kra epe ade no kra ontumi enye ayi enka if you say culture wise no o ye kwesa be ka se bia or you bia wa say na se bibia chisa religiously so ya kan ma hye o hwe religion na wo nyina aka ma hye nti e man ntimi nyeta initiation that much nti na koye say mema na bia o me yes initiation no enti se yeyi ya mamre kwan fa so tete yen ya tesem se yeye abibifo ye Ghanafo yeye akanfo yeye egbefo yeye emfantefo no eto nchen a anka hefo pa na hwe omope anka wo hwe a memma ene a sex but a man enjoys sex. I'm talking of good sex and your copulation and I say procreation good sex no a man enjoy but unfortunately almost so into me and cancer the biana quite say member no so strong na umajo on moza okay a member no dear no a outward the any bobby be sunwa na intempana chemical reaction a boyfriend ni pedue mu na kona dwunumu if na dwunum pepepe na senia besi ni finfin no apeja opeja pe na opebebi de atwitwiri na wanya kwan ya adwuma oye adwuma na ne husane ne be 2 minutes 3 minutes na no atia da ho no ada but obadie enche sa e madie no e deep rooted in them and no just say o boss no twitwitwe no kakra so baby e be menani age psychologically kakra ansana
ɔno nso so ne ho atumi esa no na esa ne sɛ ɛma deɛ ɛkyie ne ntwi no ɛma mɛma no da biara yɛ no o prepare no kakrakra bi na wo deɛ ba na wateato na wagya ɔba no to ɔno na ɔba ne kan feeling but it's not the best. Na for the purpose of education nipa etie yen enye nna keke ene ye ka ho asem ma yenti ase sex na ye no ede mfaso papa bi ebre ni pedua na ne se anase no ane se kwitiri yo so oba no ehu sane nu bi se ne hu ansane ni bi eno ane se ye wie ya na ya da mfaso foforo bi ani so ye yi to nchen se be me ya wo na mfaso bi wo so ma ya na se ye say eto nchen se Yakopon boy se timi ye di procreate se bia ye san e de wo no health wise no emfaso wo psychologically emfaso wo because onipa no why traumatized se bia na dwene sinipi woni ba bi hu why confused woni ba bi hu a onya a very good sex a relaxing no to where obia ye wie a na opebe bia da a relaxing no yi na bin free or how our family ni manema nyina mu enu nti no ye wo benefit say ye di procreate no number 1 number 2 ye wo benefit say eboa na yi stress free enipa brabom number 3 ye wo benefit so a health wise mema di kura no bema bia wota saade no etimi emma ne ye friend say na yi entimi enyini enuru baabi akoba se bi wonmo a na ontimi nwonso no etimi saa prostate problems ni nyina etimi edifiri wonmo so enjoy very good sex enti no sex no itself no enye procreation no nko a etimi bua psychologically etimi bua health wise etimi bua socially too obi wonmo isa ne say onya very good sex ni enti ono krokotna dwom kra na ne buafu driver ni kwatna kasi ani ma ni buafu because we anya good sex eno anajo chini buafu eno cry between the accidents and it's so many things in the it is sex has so many benefits ehu behia se eda maye krado se me ni me kunu me ne me yire ebe sex no me hyede di aduane bi me ye bibi e de boa me ho ana that's it eda no ye that special obanu de ne obanu de be ma no eko ne hunta garden ni mu enu nti no ensese oye ade a ode be stress ne ho up no nya hoden kakra obetumi di ekudi agro garden ni mu be ma no so esa ne so no so eko garden ni mu no akope fruits e wo garden ni mu bi atiti edi nti no ensese stress ne ho up no so etimi ewura garden mu akwakọ ye hon madwuma and then say odidi aduane a bemena ye too heavy na wantumi anya adwuma wo so ye and then say onu mu nsuo bebre do de ahye na furu no wantumi ankoye adwuma wo so ye and say sabe okono mo nsa se bibi ya ba ohwe a obi e pese okoye ye osimi kotwa nsa na aba besim sisimu or something obeye ebe edu kakra but ebe du brebino wontimi perform said there esesa o perform nti no ye nhede ne aduane bi se me kwakodi aduane wei na timi amma perform na mmom also di aduane a eye light eye ma wontimi nya too heavy na wotimi di aye adwuma esesa oye because a very big task na da wanimu a o kwakodi ho adwuma no eye afanu mienu ni nyina because I will say oba no timejije be ma no ba ne garden mu mani hunu se garden no mu no fruits papa wo garden ni mu a oba betie die e na o se be ma no so hunu se wo ko garden bi mu akwa titi fruits papa bi atimi edi nanu na san de akoye chi kakra o ka se ema no nka wo mo pe papa nanso mema no enu garden no mu nwie na omo basket na ye ma no omati ada enti na oba na kan ceiling na ye nimsa ne nko nkotwa bie no mfa meye adwuma no na wo ka se no so emwa woni enti oba na obeye den oba meyi nru garden mu enti da bia na fruit ne pro enti de beye ne se oba no isane se one ne partner na wo na se na bible share ne se Adam and Eve mu da janso no mu mfere
and such a very bad relationship. When it happens to sex, dear, as I say, partners will be able to explore the other partner, no, in the so bano, it may be an another and say, oh, Sabi, Mimpokiano, a fancy now so many G, and as a Sabi, or on Safa Mississippi, and now Wofi Manua, and a Bemaniaji. I was said there, Bemanu any move for Obano, Obano, a ton of boasi na Ochreno, and I said Bemano so ton of boasi in Ocean. Bible tray say, a Kunumo Omonio Moyeramon transit a wood in Diemu, if you say, a ma a Eureka vessel. A yen summer can see be. Which means I was saying Bemanu knowledge about the wife, which meaning that transit. As a so who said the Obano tier, baby and a Niger war, baby and a Hosepe war, send a beya, Obura garden no more, which to me a diagro garden mama, and Hosepeno, to me, Akuyi. And she said, Bemanu a woo babya. And the Niger war, as a so barney to me, son and son, no church and a crack, na be man so to no boasi, will shia. Na, or yes, I dear no, a manager, any Obana Niger, yes, I dear, said the Okano, a fruit in a pro our garden more, sir. Way and I'm so mad in St. Piava. A man be a warrior, Sabia son Sabia Yado. When you're Babonti, if you say, dear, a beman in near G, a won't pass on. Ufino, Nensanka, Intino, a whole lot of problems. And the Intino, may advice say, baby, when Nigia wano, shall parts and they say, aha, now also, a bemaniaji, ama me who has sepemi. Don't swear to me as a sohon, sir, I'm a bananigiaba. Beman, you, Jana, Nadia, sorry, yenwa 2 minutes now, no, so or any partial. None who I do know. Medase na obi bisa yen se yesi grapes ne nnuane bi ede wo tirim se obebe bibi anwumere no e wo se wudi ye wo special foods bi wo honom a ebo a mema no se obetimi ache brems kama anaso oba no so ebesiesie na se ama honom aye kama for that special day ana o nse nyakobo boadi na unim ni party bia. So her Bible numa answer nipa be boni etie Nyankopon no. For the fruits pe ene ma nipa. Inti anadwede ebehia se obekọ bed a obetumi edi fruits bi answer no akoda. The intu se me di kan kasa no me kasa se ense se odidi aduane bi emu odu pi se ne be ma ne nye heavy no metumi akoya adwuma. So wadi na aduane by 6 wadi na aduane obedi na awie na by 6:30 na 7. Wanya light fruit bi kakra kodu kakra abrobe kakra bi wonchen grapes na okan bi kakra wonchen ya na etimi aboa no a building the immune system wetimi function said there was a wetimi function because that fruit ni nyina dodo no benya vitamin C etimi aboa no immune system no wa ye adwuma so ye. So, any na yeja kwan said ye sada no was a special your special food ye bedi ni di aduane mu oden ene keka ho yi ene na empredodo ahe na me fancy for 1 week entum was ye have sex say mema ni bi say ono de ahemachi bia wo chebrem say was onye ba bi di wura ansa na wasori was say ye na da bia sa ana say was ye hyehyɛ bibi eto onye say strictly say ya hyemra to ho busuam do kokota na se bisa for yankase apomudi nti yenya ne be te sesɛn ya pomudin semunti no membe pene say anka ye bia nansa ana nenan bia depending upon onipa na hoɔden ene wo other partner no so ahoɔden no anka bɛboa na every other day die no ebema unse bema ndie na de no sorry as American no pe be twitwa ma no wesane nti ebema da bia na mema no ewo advantage over the women because order na adwuna de ebechi no obadwun so nti na de na sorry na so pe be bi de twitwi na reche sam no asori akọ enu nti no ese nansa na nenan bia na couples no tombo ase dia aboabo mo psychologically aboabo mo physically ansana omabo ewura garden no mu se omo kono makotete sa fruit ni bia dinya sa
or banning fruits in the baby. So be pregu hon. E proso ahwe anu afra hoho amomo ba besesa. Na mango tigu for moi. Sankwala na ya no mufi abonchen ekosesa. Kanka bi kra timi wem. Ayo. Ne na ne kwakwa obi di kwahye aba. Ose fruit no ye ntan ni na build immune system ya hoden no. Ana say ebra ye bekosi nanim no na wo se ye di. Oh, fruit no itself in the very good say ye di man build the immune system no. So na ubekosi nanim so ubetimi adi. Yo. Ya da say ene wachire yade papa Felix into nyaminipa nyakopon kan ho on council yenua bemma Felix into ye sexologist wa ben papa ema ene mema nem na de okeke kwose ye se wo bemma na wutie me a na de boss wa de bia hu se husa no wi a oba no wona wodagya ne da bia me kan fosi bi men capsules ama eno ne adu e wo so hwe akiri kwan na wonom na nsa na de fruit na ba be kan ho san se ntini na sisi awe na nareka nka nare aka no futuro wom ententan wom ananse awo ne magum we bin kan ho mame enti Mr. Bomodin so ba hwe CB men capsules na wanom na ameho no ma kama ena menua manum susu bi wo honom a obema no be wi no hu nsa no da ono ankasa di adanse se no hu nsa ne da nso nyukunu timi gina ne na so ko 9 hours as still untimi nsane menua ba hwehwe duro ye friend CB women capsules e man kwa nenom onomo a ebeyi wo hormones na ema ye ho ye de no na so bema no edi sisne ma obema na hu sa ampa matutu makumaboa na ama ohun aye wo de bi wo madam menti ene edi dwumadi ni brenti ya no ahye no so se wakono no watenka no betimi agya ne na so ya bibi wom aisaka na yadru no bibi wom ampa e wo so yo ho adru na eno na ama meba na bedi de so sexologist essay emema no mona mode ba se dem di kan no na no ma na yo mo sa adance you do bi no no wa hu sa open de o de ba se so de o de beba nti o de ba so ene anopa program no fa ba wo so wo de ono wasi peg nti de ba wo so de on fa ho nchewo wo da so gina ba bi agina se ma na ejejimo me gina bi me gina na o ya open de ho me che se hwe wo ma ho ene wadru se wo ma ma wadru useless no sir yes it me the touchy oh happy na say a form of a woman a type of woman oh yeah na o mbe so meja to mu say he me my weakness bi lumba onyi bi o say to krum so we hwe sika kokwa a shen to krum yes de bi a me ma de ne tie no new page ana da ho ana no obi hu picture kra e drop obi hu ana me boa because pencil now we say pencil say pen na abia ho udi see udi see obi na mameka asese me obi nam na say pesa wo so de sachet but won de kuta no krem yes if cry no mo pe banage no krem because we krem a be draw science now we no we krem a be draw it remember sikidi na me yipie no but mameka ase me jo ade ya pa ne say obabi church en ho chita wo sa fanse wo yire kurata bia wona media no in the mood enso be ya akwadru oboase be bi etu agudie na ye ka se wetness a enso ne toy kran kan disa na wade he enso de sie o e ma wo hu se ba be ma so de ene wo so pe ni ru se o he me ni me pa so kakra sorry wo hu bo ba wo se why ready pa so nda and on so no yes be afraid be blue balls oh is that remember was na was no and on many blue balls oh kunya we bibi anche no blue balls no so madam oda so jina baby agina na so what is sexologist ne kan was here mema and pepper the only thing is okay said the emanu enjoy more umpa be da okay o see enjoy but o see mema no and na ma yan wie dey se o see o you and na ma yan wie dey se o see because she me da so jina baby me jina na che say about 75% of mema no onya uremu a 4 minutes oh no aba 4 ye ka 2 as 4 me ka no sa no te chere we dru e chere no waba 1 minute need to find them where we say them see me na be boa ho what you say and na be 26% of women ye chapa be 10 to 20 minutes and so ba wen sane no mame enti wo hwa na enjoy
Mami ami santuma we. Mema na enjoy. Because on you my first second. Mema dey say first second in Waba. Besides that, Navi. 1 second. Well, 2 seconds. 4 seconds. Nehwaba. Me daho. Me brebu ho. Me bre. Onye enjoyment. Wana enjoy ham. Wo bra wo say enjoyment. Enjoyment. Wo hu nia won ye won enjoy ya wo say enjoy. Ono ne hu kwa no wo dwen. Nti wa enjoy ye wie. Ono no ye I enjoy ne de. E na ne hu esane no. Wo say me enjoy. Enjoy me bi wo kra wo ya na oda. We just country who baby are cry. Emma won ba e we chire pa ma. Ene se e we chire no. Se yi anu free wonom na hye oba ma ojane na so pa de a ene nka ma no mo pe. Na kan na mo no. Ene se ye pe kan ye nka. Enso entisa. Ade na wo mpe a wo be ye dan. Davi nka bi. O time man na chi say e ma ne pe. Ye na wo de ma. Se oni obema wo hye obema na makoba akomako mienu me fanse hukuna ne no ho na de bia oba akwantin fina asan e be den no wa enti naturally ena na physiologist ne ka say eye obema no de ono sori a ade no oni tirimo ono wa say aboso nkronso say American ono moja mpani tirimo da de bia somuro oni tirimo American besa metiasi say somebody no waka enti de bio na waka enti sepadi o che say emema no omo no nyame de bo mo so na ye de abo mo ta bo mo pe ne ye ma no o se ma no mo enjoy papa ye pe I na me enjoyment and a pill maybe you enjoy and I say me can want it so what just play kan o say man just so ba be enjoy and I just say when ya be ma wo ye good na he na mo ye good it enjoy. Is it your asthma? Nyabotre Adom 106.3 FM. Yenbo Nkommo Jumadi ena yede sumwe. Mami ebu esiedu baby awo bia moajo papa. Woje na home intimi ohima asachiwa ahwenepa ena ne me no wo ha as usual shine aqua ejina machi ya omiemia enfide ni so ena atiede ahwenepa. Enso so ewo echie ho no mu a o twa course ne gum na ohwe enema enso so ewo studio annex no etine ye topic a ye discuss no eye emma ene mema ehinefo ene pesex woni a epe ono do obenya nkada bia na him ena henefo zo na kire wo mo ho physiologist na ba be kire esenyame abodie mu ni bibia mu de ewom se ya mamre na to de bia ma no fere ade so ni nyina kanfu ano emema no enepe ena maboafo amene omu wo fie ha nso so maami gifa ebisa se ade no unya do ya ade be de mpo wape Ghana memo se aba o se aba be se ma percentage ne say 75 onu omo ahia mo onu omo ahia emo omo ho emode minim odi a wode ka ho brepam obetimi abam na de wadwenkyere aba na sana no ye na ye ho na ye nkonkwaji aboafo nkrato mra na ye koba ye wo de no ready wo achinye na wo so maso no ye no ready na fa be ka ho na ye mo nkomo. Bro, the guy in shit. It be Abibas or Addis Ababa. Russia could see big macho man like him. You're trying to fake. We all get one a taste, but you for go for the authentic. If you come original taste one, it be one of roots, no. My guy, you did Bob. That be why I never show you fake. As we the city yourself as boys, we did drink the mix of roots, herbs, and fruits. The original Tankasa. Origin in a beer bottle, dear. Herbs, stay inside. But macho Abibas, they come on a table. Oh, yes, sir, boss. Oh, yes, you know, you we talk about. We beg. Choose Origin. Live original. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Hey, Mr. and Mrs. The mama praise the Lord. Hey, Pastor. Hallelujah.
the trust de who sit mu here na nwa bio ne obekwa akoro nyina to atwa. Hey pastor, if we say me kunu fa me do CB men's capsules. Na me so me no ma de CB women's capsules a. What try no? Enija be fie pa. Praise God, praise God. CB men's capsules. Abesa me mpem mreye. Ene me dwun so mu yale. Ene oba no so na ho kika na wo fom no. Ene na yase a aya na ya ne ya na fichi krobe mu no. CB women's capsules abeyi ni nyina firi so. Maya ka me si mi da de mu nti. Me rapon ya na obefie. Nka me nkwa hin. CB men and women capsules. Susie Herbal Center Ghana man me madam say apefo abatan wo mo manufo ne mofra wo ni fie dumienu nka ho. Our pharmacies chemical and herbal shops nyina mu. Etufo frɛ Susie Herbal Center 0247 11 16 71. Afa 0246 57 87 50. CB men and women capsules. Ubadu so feel. Hey, you also Scatterbad, bro. The guy in shit. It be Abibas or Addis Ababa. Russia could see big macho man like him. You're trying to fake. We all get what I taste, but you go for the authentic. If you come original taste to it be one of roots, no. My guy, you the Bob. That be why I'd never show you fake. As we the city SF as boys, we did drink the mix of roots, herbs, and fruits. The original Tankasa. Origin in a beer bottle, dear. Herbs, stay inside. But macho Abibas, they come on a table. Oh, yes, sir, boss. Oh, yes, you know, you will talk about. We beg. Choose Origin. Live original. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. If I didn't say, don't worry. Me the go for any man, I say me say. If I don't jire, nana, but what baby I'm was it? Never young man, you know they worry, don't worry. I won't even go worry. So mama won't go worry. Adom 106.3 FM. Yenbo Nkommo nti eguso a Yenbo Nkommo. Na ene Nkommo no de pantema. Yenhwe amafo adwenkyerɛ ya wode aba Mercy Freeman. Me jidi se o problem ya sort you out. Na kwa me dike enso so sa. Kofi sakite saki sakite enso so ese ade na ye pa Ruth achama enso so big ups. Rashid Idris o say Ghana Kofi sakite saki o say masa e dependi sa sain fanche mu no beka Samed the general say hello Kofi Asante team ese loud and clear. Hejia abuyam
Abuyama Moshi so wasresa Abdel Dala as a good point ni bi ono mo ekono enti ode ba no say let's go kwaku say eba bi Alasan Idris Vera AJ was say ohwe live akomake Rose or say ejina bema na oni ni be hia no so say wan hia bema papa onim enano a obebra papa ban hwe abaka say nano nya de also akomaka Rose de no Giovanni Ohime Daniel was so share live no Italy Rashid Idris or say Vera topic no wani je ho ana aden na Vera kwa topic na opeso hu na ni je ho an kan ni be se ani ana Vera so sure Giovanni SSA yen check Vera so esamu bamu ebio messages ne dross gift your ben or say a nice program keep it up charity na chese wo ni me pa do be body no be bo charity na chese oni motokro mu baby wani mi acha na so da so ni me no no ewa hanom Abdel Dala or say eyema emema na chese no sex no can or say sex eyema mema o your bema na uta have sex ana ni oba ehia ebo prostrate ho ban ema wunya prostrate problem enti enya another sexologist ewo hanom Rashid os Solomon Abwaji nto o say eyema mo na Josephine Kwatin o say yedamase power topic amodi abey eboayen pa ase edu Frank o say me program no ado Jamfi Brobi o say Winfred Nkonkoda ado so ana Sani Mohammed Bubaka la disco so ede ne de aba na David ni Mate Livingston also so pram or say men move by what they see mema de enya hu ya na edi akire o ye ntwehwe Andrew say mema pepa che obia Samuel ni na kudowo na or say Betty Banks I see you yeah producer extraordinaire ono so awa hanum kobishan so boss so Prince Arikaya was say a man so penso ya no mo de ate John Ajepon so say 50-50 Prince SSA ohweye owotachiman na ohweye Sapon Dixon was say okay that's it and Veronica Champion say a man any meme is menu him I say a mema ne pe enti ono so oboma man yes am that say or say aduane a e was wudi anse na kwakohia e wo mpem grapes na ye feature hey grapes ye kwakofa this akwa nsusa and I bet it in the ashim and also on do so say grapes and eboa pa sana wakompem grapes ne when I'm traffic mu a wani ewo enkura kesem de bi wo ho nkronkuma mu na minim nanso ni nyina chi ewo atosode bebre wo honom ye wo yankai wo ye kwadu yeso ye grapes local grapes e wo honom a wudi a ebetimi abo akai set topic na ye di ho nkomo no eye sex ema ne mema henefo ene omo pe ene yesua sex no mfaso a ewo so ma ema ene emema nyina enti na bedi de wo experience we de beba ne personal kakra wo experience anka ho a ade na enim Ghana ma hu omo sese oni omo hia omo fi omo kom yi omo no kwema hu ni feelings se ni hu sane no kra omo hu se obabo amane na oba bibia ma wo hu ana bibia ye ka se 2% so over free 1 to 100 2%. E ma no kuma bi ne betimi I express omo 2% was 22% and ani tora bia omo who say first impression counts from this year omo ni muye at the first time be say me nko yi bibia edi no akasema said do even bo wa de kra woni mu na to be shara to top aba so but ni na nko ya ade o oye nyese nka oya ade ba de bia no so wan ko ni muye a e ma be ma bi wo kasa no ba ma twen wa we na wi na ni nyina ni to wan ho ya no say it is and the next time zero le be ba ho kra ni ho be onim say man no so bi mema bi mama so abambu mo mga say nti o chase me oh mema de no utie me mema de ne de and mema be bra say nti say kan no ene adokodoko de ne yi Pepsi na toffee na chocolate mema be bredi e be how and mema be bring so nya exercise is that oh me de say be allow making say de me pepper I say me hobby nti machi de sua na my research 3 days 4 days no nya ne sa say 3 days any timetable say me de ma wano pe na wi akra be so otimi hia me say ne lunch time ase no nya mojedro
say home ne catch as afona so anya tell we say what was bibia ira wo si mojedu afa ne say Ghana or dey refreshing na nu anya ne style tio we nyina was one pet the ne pen dem pese mo beji atum tio naturally on nyame bo mema as the head utie me but the women are the neck. Without the neck the head is useless. So bakono say tinin ka say ko ha won't be twan ko it's an akoye. Women are on the receiving end on the obeji odago eba no oje e maya and the only few a few man be I say Kofi Papa and then there's one of my man bio few what the better no one man bio o me to promote that share base them so baba yi me kai woman be video call viral no otu ne baba fo so okwa akware no on fantata ni kunu no ni kunu ni ku on fan ma no what tio so be man ka so abrekro so dey nsi so what bre na me ya wa ne say no tio no what Brenna bre ne say one fan shia wa woni ni no utie ma me nchero e say rema ne franyum say nya sori nkwa na atena so a na so enipa onye dua o 1 2 3 ate was it on one starting abra wa hu ne G Sport ana say baby na yi ne wo ba ni mema kwa de G Sport e bi ni ho mema ya say spare parts no ya say yi hardware yi shovel ni ade e mema e man na fragile handle with care so it is a bear ma so you no brush ni tia wapon mate mame nko anti jifa so yese emema wo mo ho mobro ne se unhunu abodanfo mema wo na mabontin so ma ewukrum ha na so behwe na bodani baby na wonyem papa yi pa kire se emema nyo mo no mo pe na abodanfo ma no na entice wo mo ana omo say they are enticed by what they see bodani bai so a wa kire man ya wonam hui wono so so me da se yo me dey say me da so gina bebe me gina na say mema na na epe o ana we bisa me bodani ba me nua be ma say omompe na men are attracted by what they see mewa na bodani ba na sebe abada wana stress wana monite no so no dia no hu ya enticing untia otumne no kokoda because hu say obi ni oba onam na twa na ne hu sisi ne hu so na adwi sisi oni sabi bodani be ma ekoda but be ma ne bodani ba beda yehu abrafo magu ye street mu a wo monyanyanyam hemfo na nyam ai ya na ememe nyina ene betimi ayesa yes eno de no kra but etumisi sendie me ma percentage say me 75 yo na memra hanom uyo oba na se mema ene de wo mo ho emema ne pe echen mo ma no kakra na onso so ode beba be woso na so ode be ma no ya mutimi express me ho unua no ma research ya aja kotie mutimi express me ho during the act ebra mo ya ade no e matimi edi wo matinkan eda tinkan adi e mo be ma no hu se ha me heti yi oba no akono ntimi san hiti obi o ana se mo amunim se me ma ne pe na mo de mo nti no aye se family de o do pe nyina nti obe ma de o wi no akwakoda mutimi express mo ho sa yetumi express ye ho but yetumi express ye but ho emema ne bi wo ha wo munye observant enti na ebi a wo ya do bo ha mpekasa ebi a na wo kakwa kasa na akono ya sante akọ enti bo no asara no to sign wo twi wa so still one there because of one no sabi usro so akọ kana hwa na na samaba enso wo hwa sabi emema there obese onye wuremu no they get their orgasm through no but enye mba bebre and even get their orgasm through say penetration then na obi at the aba a Facebook say foreplay yes I one good deal na man no mo pe papa but hey atafrata friend name mia mama jai ati edebro for second jai nanso emema ni nya daje enye ne sante no pe na enjoyment na me pe no ewo he nti akwa eze minya yanka mipo nanso minya enu ho no me afanto minya nka beba se minya
It's Papa Jai, Mamma Garden Whoopper. I never tell you. Mamma Manusi, Mamma Mamma Trunky too. Maybe I got Navi. Navi, Mamma Shay. Also, say a ma and a pepper. Na manu, some more dear na. What they mo best. Who you na shim. A you what think can you neddy. Emma grono, a yakamana. Ebinum. O de Casagoop, my dear. Ebinum. Ebinum. Ebinye, Davy. Said ya can't find. As all boy, we animal map. I'm power a hard dream. So a hard dream, pa. It's also to say a my hard dream a one name. Pa, sir, Omodium who be shimwa. Anka said the energy fair can obey who say a man a pepper. A man omun yard in a way say. Mean better make us more pretending or more involved when it comes to Sanya money, yeno. Omun yard. Say nanke wo se obabia ni obemehia wo yamani hu sese me na mpeu sa wo na wo peu yehia no nko ade ade ni nipa na onye wo mpana eye wo kunu nti wo se mo no nti e wo hia se wo mbie mu like wo involve wo nkomu give it all wo ti ase because onye wo mpana eye wo kunu wo okay wo se wo nkomu na me kan besi so se e ma no na epe se mema wo emanu omu involve omu nti na ye hu se omu pe dan mema no be ma ne pe nti so omu be involve omu hu a e be ye fine me da say Matthew aka sa me bisa me ka se mo ma no aka me referee nti say me gina dia me oba ye be ma me neutral enti mema no ma no me wo mfinfi enu ntra na obetimi e de wadwenkyere abeka dwumade no ho e wo Adom 106.3 FM number sabetimi afre 026 84 99 347 02684 99347 and I say 0302216561 and 0302216562 enti ofra na so do adwenkyere abeka ho kai said ye bisa se e ma ne mema e henefo e na e pesex ono de oja na obesina ne se wele ana obesina ne se kibabo na ma ne kura no otwenwe ye henefo a anepa me ka se mi na bedi de wono na meba why your research be akọ Jamaica or findings no on say any Jamaica kwa developed countries no oba no control have making the power oh sir o be ka say so nim na oba me hwe ni so oh sir yes and no can say I don't know where you come, man. I go slap you. This is Jamaica, man. I talk. Hello, friend. Yenbo Nkommo Jumadi so. Hello, good evening, Auntie. Good evening. Pacha, we didn't baby our free. Within the yao, with free water. Yo, Ajao, and there's some daba masunio. Uha, oh, your bema. When you my hen for a pesex pa. Ampa, yet it has the touch mu program. So I won't hello. Yami maye operema tumi so si obape. And untina za tumi mu awoye mu nti etumi ehu oba na ya akono. Then I brad kanka say ye ni en ehwiade. So nti hu oba ebedo kon. Until now, to me, as you say, because we have been giving that power, say, yeah, approaching or bad and people. Until or bad, on Satu Minu, or Monsieur Dan Farm Manu say, on Sia Belman, say, oh, Miko, Braminin, Bedan, no. But Belma, the Satu Minu, the Omudi Maya, and Nutina, I didn't know what you say, Yen Pesa. Or ban so much papa, but you are not be giving that power and see the approach, the and see a was time who or moon say Nature say power no any woman sem nanka power no ba woman semua nkom betwe said your more refreshing woman no a chance to cry. Oh, yeah, was that to
Medase. Obema dear, and dear Bema dear. Medase pa, Minia Bema, or say a man of power in a munio, and Kavim no, El Honumwa, and Kamude Kambachain, and can hear and Krumnan Kobidiasim. Young Master of Revel for Abba, Minia Bema, and Aminia Bambo. No, Bema, good evening. Good evening, Minia Bema, Pacho Dini baby of free. Your friend me, software see you do, I wish home. Mo, also for descent Yamini Pabeka home. Also for young share a man memma, I wear a gun higher sitting in Muhuan, I because say, Anka, a cool winum, and no more pay and nempa and no more grouper. Oh, many about me that's not mean share with you for when you come to sex. Yamini say, a memma penny pa. And yes, I will pick a cool pa. Papa, dear Mupi. Now, me say, Edding say, a my betrayana, or ma to me, Dinkomaka sex as some maka in a bema will no, Madinka. But Bema dear, Bema three puna or Berkama, which me can't say, dear, excuse me, say the senior Casabu win and one pass or cora or bear enough fun. Utumi kanina na ninyina kan fu an mema ninyina mema obena bia o te say electric iron o plug ya si anado ututu wa si anado oba no so bia te say coal pot in fact obegbo mu ansa na aso eso nso ya ne dumu no edene asa na coal pot mbedwunu na ache Inti anka mema na adi esi yehu ne sha adi bia awope no awope ne paa no ele se obomoden na wu hu akwan na wu kwan a wutumi hande wa adi ni yi ma wo ani gi na de godin su ani gi inti se na nka yepe ma no yepe ne paa ne yepe sex paa no yensu ahu akwan na me ne yiri da hayi what I mean hu akwan na me hu ni se ene nya meye ne bia ya ne yesi ndam Asafo patch say ye here home manual. That's right. Nia kenkan nia tia say ye. Nia kenkan nia tia say ye. Nia operating the camera. That be say what me say had would be say with ya brig had ye say with me ku speed wa. Ni sa ebema asumdwa ba say tem bia no mun nyina ni beji ahun ko je ba ko pen. Yo, Medasepa, so home suffer. That yenya wari problem be beba ho. So betimi aboa me asolve 10 temper. Yanko offer for aba offer for aba mo akwa. Yeah, good evening. Good evening, muni aba. Empom te say asa okasa wo fom pa o. Mpoche nya Eh, ma ve memmerem. Nyamena dom. Ye bisa se ema ene mema ehenefo ene pe empamu agrupa. Me dey me so me experience no me hu say be ma pepa. Because we say sometimes we communicate open and so sometimes no na me feeling and so me say so open to e say me dey man. Na one time me hu say so oba we so kosia be ma bia. On ni sa wo ko ye te say wo show so wo pe ani akasa wo oba mom wa say en senti sa it so be me kan say me dem yes and dem say be ma pe pass no ba bim yo meda seminu aba ono de opa chere say ni kunu bisa o de ma no no osuro o chena nko wo de betata wo kuni wo se wasai mini ho akura mitu kwan ja wa wuntumi ntena na no o de ba be panitiri huntie ne anya ntwa na anya ntwa enti Ghana mema yensua de e ma ni bu o hono mu a te se program ayeye wate opese oye bibi e de spice na ware no o de asomudro de bi e de gu aware no me ya akono so suro enti yenua no mema na amode ahye muchim se oba eyesa na wedu okosua wo he obi se otie program se ya ene o yesa wo so ahwe afei ni kunu oni ni wie ni kunu hwe na wedu okosua we our friend from Pacho Brem. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Pacho Udini baby afrefi. We obibini ba ko pa maka wabri. Ada abrifo nyina ya abrofo. Oh, abri dia abrofo wa pa o. Nkwa na obibini amaka. Sewala. O hwe amani mema hini for the first expire. Me metimi aka se mema.
because on say a member no say omo yale kura mbo kura won omo ti me request it but so oba yale kura e beden so patch sexual healing sa pepe adega na mema ya Marvin Gaye anti eno no de member no edimu akotene pa medase pa bibini ba ko pa waka ewabri say mema no Ghana mema je sexual healing yankwa mo no sofro fra ba memo akwa ba eba Yenbo Nkommo dwumadi so hello pacho udini baby a ofrefi pacho me frefi akimoda yo akimoda for modi mani to fam amane mema ehnefo ne pe sex pacho mema pe na so mani bi pe class in them enti ye fa no say yeyi mani mema agina honum edu a ohwe a ye tase a ema no benya emmoba no dodo say na mema no benya dodo say oh mani benya be 7 and I say 70%. That's a man pepper. Maybe say, maybe no ho. Time be a customer friend on Quadia, no name sending here. Into 2 choir or 1 week, 2 weeks, not on sending can. When your friend is my friend will phone when they are better. In your said, or Beman and Quan also, or access of the free about, or about no bizarre, and I say. You may make me put a dear mission and a raho, Minaka, and my friend, no who say yes. Say my mappy. Oh, who's so Kunura, who are now real one to take off. And you Kunenya, I say in the wrong hoda. There you say, no, yes, stress up. No, I say, honey, my fuel, Miss Necra, my fuel, she. Not just a more no more code, you know, my feel say ready. That's Miniaba, me pecodu no. Yes, say, ebi, memani be odu on my, or say, your huye na meba. Oh, but Baby Chaman as I say. Me, I'm a boss, Samuel Nina could the winner, or sister, a cabumwa, and ma. Ena anka womu husane entemne so sawsha asa maka kra bi no mutimi eda womu atenka no adi ana bra yeguso kra yedi agro no obetimi aye dede bi apene dede no bi sun dede no kodwa ntwunwum no bi osi sun ketenkete esun dede no maka kra bi na etimi su san ketenkete no ena asa omu susu se omu yeso omu yebeka so pedede dodo na obema mfiewe akra to yesa manu bi so betima ma mfiewe atu it's last caller ewa humano so ofrefa ucha to make etwe eti saying Adom udini baby a ofrefi ajay emani memma watie bi wo wafamu sha ehnefo pa na pe ade no oh to me the memma memma haje pa no be ebisa ya de ofredwubade na bawie ye menua be ma ne se mema no wo mu ha dwen enti nana bedi de obefa wasem na mene ana se obeda so agina be de mikrempa aso le family say twincha papa what be tio psychologist abeka asofo aka you see so for no ka asem no ko so be research be me maka me tie ka asem so research me na me ka say me na be hwe mama ncho na so for no ka asem me say ememe bi wo ha wonnim do ma ama me ho sana mo in a developed country so oni be me share na mku data oba na be me share mku data you get to know each other after date na say anye ya omonto aso what you say ejire ho na go say wo say wo pe anubom na wo mpe na dey can straight anubom skita yes obi say so baby ho say one likin pa so mo aye oboa but you see and I'm saying the materialism one go grown okay say one year for player ompe is the enfant say oni na shia na nam say materialism abementi no be me bi o ho a ready again wo fenti no say I'll compromise be me na asma ba the open na me ya ma no ne dey be compromise say me try it is a compromise abem by ba sa pe be won timi nye ne dey bia but se mu me no gitum say we na me pe we na me so pe me ya ma wa ema before amu shia ne po no mu nkasa o
Yeah, ye can my waffle. Yeah, waffle. Yes, I would not know be a quack or your bed to show them now the court no quack or rim. And no rim son and found one some a kuma break. But you know, our wife on pull like a chrome on say. We go house, see me, Yami Kubakasma say, and you know, creda. May I can see on authority. So, more character. A mema per ma say. A mema per ma say. Who to say by Holy Bible no be a beam food chicken. Who we say Bible na cartoon ready to attack was why European and why is no this channel. The address that I know say no one man na so that. So it why say. But also they oba afina and say praise the Lord hallelujah wa cartoon say Holy Bible. For man no ma ombre say no crucial be break crowd ni ko no obi fufuro mami show. Because I probably call that one na man back one watch my kwasa man jikopra. Okunya ho de we. Enye meme ya susu na mo say ya say adekro ekum mo ade no. Enye no kre. Mami ka se mi nche I'm standing this on it all men. Hwe e men nyina on eye container na different but the verse na back. Uti me. Se be ma echichire ni. Na ene sa sex toys abai. Na ekofa ba na se ye echichire nse gu na chi na so ya. No be sa ne pepepe. So just mentality so be na ongoing for the open. It won't cop and a baby wants to see me crazy so about or no akudi bi echi. But I rob back for the same we na mepe. We are the teacher Emma a 7 billion years no. We now obi so be why no na akra say man do say me man but we na say me why why no in totality. E say adeba kon de e the same vein na bie no I say e cassette. E bie no that we say. E bie no I say piamonko. It's the same thing, but the thing is, manipa no the same thing no. My memory me ejifa. Unyi ni say e ma no. Yesua de na koyanim. Nti ye de ade kakra beka ho. Unyi ni say ma no so to de bia kwan abefa so. E de ama no no. Akoda bi won pa aduane. Nanso wo de dwomto ne akrokro saa betimi ama na didi. E na akoda bi won so no anka so obefa adi. Nanso kwan abefa so a wode aduane bema wo ba na ompa aduane no ka ho na akoda no onni kwan ama no bi kra so fa so nti e na obema no beja wo akwa abontin benase enya sedia obia penade no ene mebo se na wakasa akola bia ebu opeduane obi won peduane enti no netese oba no e wo se yeso make effort bia se bema no e make effort na me go bo ha oba ya o se de crobofo be se palm straight but I said to son ye oh yeah man kana ade insutina wo twem kana said dabi intini nyina eno no de meka se nyina because impemu agro no sebe obo ade boy na nkasa no oye say you enjoy it is meant to be enjoyed mama nkasa profono but akwa say ya yenya ye hu ye beka se ye nim ye ferwe wo yentem mama nkanasa inteno de mekanasa what I say but aye den kra still won say omo mo frɛ nyina say mema na pe so fu kra kan sexologist so aka say mema na pe inti na bia na say mema no then they have more work to do what I say ho na waka no menua ba say mema no ene pe dia ene ma no edin na wo say ye de boa mema no say de be ye aduane na wo mo pe no wo mbedi atene de na wo mbedi aka so me dance ade n say ye asema ye kan nyina ye kan ma ekrum ni oyire wa ware ukrum ohun sa ade no pa fama no mfa ntete debi fama no sasa yese emani bu ohono mu a woda ho atim so woda ho ani se du frochie se de break kan sex toy kra mfa no oh debi no nda ho se ade bana se bana se wo enjoy you know say buy your as mame kwan as ne wo pe baby be de ama no famo because she azaba na nka meka nana twama no ansa we receive callers ipo emema bebre reach orgasm through penetration mark to be and I reach orgasm through penetration and that I will say that categorically most women here
or reach orgasm through clitoral stimulation. Now, family tree, yeah. A mema dodo no ano owura wo ho a ena ne ho esane na ema dodo no anso no ebra ade na esi na kosua kuma no ubegoro ena ma ne ho esane no na bisa ho se emema hin ewo ye kro Ghana ena etu enim saade no ena yetumi ye one problem no owura mo na ne ho sane ne nteno na enu ano se so yo no woko ne dia na abante on ne wa enje we wie enu na ehia no na wa soleko nti sesa wa ba na se na we jami esi country finance ba me de na de te wo ba me bie mama se de nti nana yese mana ka mo asumasem yemfa chenye ne ntonchen mana ka se de nti eto de bi o mo susu yesa no mo besi na nimu akwan na no ho no mo a me borrow sexologist Felix into West o se garden no moon room ano he ya na mo basket na ye ma it is a mbende enye de ebe yo I don't know a teamwork foreplay mo kan no be man ko edimi nya foreplay emom obebo okura kiss oni dey return kiss ukisa how do I like we say that kiss returnable because aside that no too se be me be sie nim na so ama no kwan a hwe e ma ho nya di obo ba ka na itum say ya forget about me we would no be so like obobo but ka na itum say na so you like a gentleman you can never force your way through e di oba oni mo ho what try be there o say maybe I try be there baby go baby there's always been that point in life where you go down your knees no I like what you said thank you so they when they take control me say me before you know mun ko to gasa adwa de ba ko me body yes I no nko a mama bra any friend brushing me only to gasa o say o brush 1 2 3 obe biscuit oh as one America no u kan to the bomb to me dia to but oba unim dia obe ana ne bebe busa wase wa hwehwe exploration obey kanya exploration obey no ka say good day baby I say to no metiase o ehye tukrum ne say mane hu say hwe na wo ka say puberty kra e man so mo say mema because be my head and there obe drug na ma play natural you don't have to only masturbate no aba e man tan so mo mo e man focus on na chef no na so mo na breast na ba na mbobo no for no nti e ba you so mo we ni e kesi am say be man no ko so ne enimi there be na say ho dada there na ho no say Atenka bi ba ho atenka na ewom no won draw Africa man for that natural Africa man no when you wet your bed for the first time natural you don't have to masturbate when you drew sa adolescent stage na obeda so na draw na friend Ghana map no but make it myself so no oba unim say foreplay no mewa don't give in because unim say first round no I can say first half no we be ja no njino no be san ja no e man ne ho nsa ni nya na da ho e di train route sometimes say aka baby a 5 minutes na me ya resist orgasm ti no dey head make me plus and minus it get to your apex when no apex in there for because you I didn't say what ya na ka apex grofo bra won pam obu a 4 play no be ma bu a 4 play no wan hwe yi a waji wani so niti woji wani so no yes in say no me I would prefer say obeji ni so first na second one no you both enjoy it's not to the beer or no won't even go and no yare TNT make us so oh ba okunti mi hu so a o kan straight sa wa hitting e go say mema very egoistic and depend na obi okra timi to sibi me no na wo de e ka ho san say de etwa to okra me ne mo ba be che no ma me fan free ma mi so fe no bra wonde o yo ba na no oba ma no ho na wo hu say bibi enkoyie opew ode aba nanso yesa one ne ba na wagem e wa kwantinfi kura hu nsa no kwan ben na afa so aka kire no asema o kan obeka say ma sem bi na wa koboso o kan wo hu pa o kan say me kan say ade enkoyie o kan sa kire no enkoyie ena o kan say wa jami o kwantinfi ade ni enkoyie nti me pa so an brase mu ye ohun ye edro bebre wo ho
said the Amoka city mine, A7. Obetumi anum bi, me catch no cry say be ya anka on my hospital. O say o we draw no, na me see o Debbie. Near drinking, you know. Debbie. What happened? Mammy, Jifa. Why didn't you what I'm a baby, and your Debbie. Just one yashi. Simple original hand, and maybe I now hold in China. Maybe I know Bema, near bar. Yeah, we can vessels. Where dear. I didn't know. Yamanya Nevika. Oh, that's your bed and so was your bar, Jata. When we encoy, so one and encoy. If I was your Obama, not what who said, or Yammer. A crime ban now, Faso. I'm born a money. I'm a sick help. Menasi. Many of more money in I say, me master, the mechanic ginger, 1 minute, me no grow, master copper, wedre, untimia call baby, and my imagination, we have 5 them go, yeah, Christus. Wouldn't I be my crambena say, Obanushia? Now, who said I didn't queer or can ain't affect to ego, be my honor, and Renasi. Oh, say. Right after the game, no candia will hit him hard. Pe mood be a munina say moodia group, you know. Because when the man is serious, Obama is serious, not Cassim Chena. 18 now you crying, then Obe reacting away, and your papa. It's Ketran Bajama. A procession a work it one for someone's would so it was my fault, no, my fault, any woo. And remember, any woo, but the chance say, oh, pet would be a mood not set, maybe a dinner be outside. Now, hey, go for first time you share your money cop out. Nana, no, dear, and poor match, and now refuse crying, ready now. What can I grow so? But we only see what I also makes me have a special code beer. Also, by proud to man, but only and a boss down to say, Unukrunti, nothing queer. One. Research ni who remedy a bit because there are some remedies a bit my man na woman hu see be me ultimate ton one who no good drink na man no without knowing because sometimes woman hu an no be say later kwa between the dimatem and na see be because na say okosina nimu a odo ankasa obenya pressure bi on na dream say I was some perform so perform and them say yes we Jamaica ni style no we say if you don't know where you come man na go slap you so kind of best no okay and I told me so when I say oya rough utino bi wa kanaboso I kick up no and then we are wrapping up or last final was 30 seconds 30 seconds the mechanic say empema grow dey adepa into obi amon homo di no nsua because e ka say me be madam for there ka me onua for me onua ma obesi mataya ma me I wari ankasa no e say be empema grow any maintain the hall and to suala making because you cannot be in love without making love. What I say? It is the member no nye homework. Okay. Omunsua, no munye size, omun squatting, omun munyending. Without training, you can't make a woman happy. To squat. Madam Jifa, your last words. 30 seconds. But I say, Mesa cases will say, Yensia dear. It will bound out to both sexes. So we are bound, we are bear. The act of sex is meant to be enjoyed. Or boy, dear boy, no son or born no. Intino, Mumma in a yemsia. Near who say, Yamea say, Yen Fendi, ni what could Juma bra, and I know now they be relaxing. Now, really, to me at the year. Madam, what's some a chat for crowd, my money, me, may come a man name manning in say. Onya warrior, or say Munina, more involved. I didn't a ma warrior ni so. A young wording, any Yama Dodua, she a mono depa, Eddie or Baba Fienti, Yenina involved, Yen church a young, Camia, Somia, name Boa Diano, said the bear baby and the dear. Meda say, and Yenbo Nkommo ha and na brema your crying, and my ye day as CB men capsules, member draw and the Bema sex no what ya say ye. CB women capsules Bema in Fihua ya conunto Bema no nushia nama bibia afa. Womo ena womu so yemu ma ye de by Kaisa mame ye boa a sedu. Oko ahomejim kakra. Kwa kodibe na watchim you no be henunti na me ohima sechuan pa
ene mene wu ehia ye mene na bedi de madam Jifa na fe na V ene ehia ye di nkomo efa ema ne mema woni a sexologist na asofo nyina say mema no ye mo a na mu man na enjoy party so you enjoy a na chese aka wade kakra faka ho bi aseda enkoma obi bia o kan ho Facebook live and afemu amutie fra Adom 106.3 FM any online portals a mutie ye efre nyina shine akwa ene gina ha ebo michi dom mami esinya mecha Thompson any producer a ono eka ho bi hye we nyina na mene atie de ahwene papa bi ono so na wachi ono transfer course na okono oba no nenamu blue lady na onamu sa na damanti na yedi dwumadi ba ye nyakopon ye Adom a da se ne ebe la sho amenimu behia na fe ma me ye boasi edu aba beto aso nyakopon kan ye nyina ho. Adult music, that's all. Adult music, that's all.